Ukoliko ste veliki Marvel fan, Venoma poznajete kao strašnog vanzemaljca koji umjesto obične hrane voli da jede razne dijelove tijela ljudi. Yummy. Venom je izašao 2018. godine i prije svoje premijere na velikom platnu uspio da napravi veliku kontroverzu oko toga da nije rated R nego PG-13. Na primjer, imamo Logana, imamo Deadpoola. Njihovi filmovi su puni krvavih momenata koji pridodaju filmu. Ukoliko niste gledali ovaj film, želim da vam pomognem oko toga da li je vrijedno da trošite svoje dragocjeno vrijeme. Tom Hardy tumači ulogu Eddija Brocka, novinara koji istražuje ilegalne radnje kompanije koja je uzimala vanzemaljske simbiote u cilj da ih povežu sa ljudima. Vanzemaljska simbiota dođe u kontakt sa Eddijem, Eddie postane Venom i BOOM! Veoma jednostavno. Kao u većini filmova kada je Eddie otkrio da Life kompanija vrši razne eksperimente nad beskućnicima, nikomu nije vjerovao, tako da ostao je bez posla i bez svoje zaručnice. U trenutku kada je postao Venom dobio je razne simptome kao što su ekstremna glad i povišena temperatura. Jedna od najboljih scena je ta kada je Eddie došao sav izbezumljen u restoran i pošto je imao povišenu temperaturu, ušao je u veliki akvarijum i počeo da jede živog jastoga i to se sve desilo ispred njegove bivše zaručnice i njenog novog momka. Znači, to je bilo neprocjenjivo. Može se reći da je on bio prepušten sam sebi. Ali, u stvari, on nije bio sam. Venom je postao dio njega. Tako da on je mogao komunicirati s njim. Njihov odnos je jednostavno bio fenomenalan. I am Venom, and you are mine. Ali jednostavno nisu pružili nikakvu pažnju prema tome, nego sve je bilo BOOM! BOOM! Eksplozija! BOOM! Eksplozija broj 2! Ok, Eldare, smir se. Glavni cilj Eddija jeste da spriječi Carltona Drakea u misiji da pretvori sve ljude u ove vanzemaljske simbiote. Oh my god. Definitivno jedan od najboljih momenata u filmu jeste pojava She-Venoma, koja je po svom izgledu veoma zanimljiva. Tako da je zaslužila više od jedne scene. I iskreno se nadam da ćemo je vidjeti u drugom nastavku. Hi, Eddie. Whoa. Sa Venomom se povezuje krv i nasilje i to mi je stvarno mnogo nedostajalo u ovom filmu jer, na primjer, kada bi otkinuo nekome glavu, kamera bi prešla na drugog lika pa bi se opet vratila na njega i mi ništa ne bismo vidjeli, već samo vidimo reakcije ljudi na to što je uradio. Nema nikako krvi, čak ni sjena na zidovima. Zadnja bitka je bila sasvim u redu, bila je zabavna, stvarno mogu reći da mi se dopala. Bilo je stvarno mnogo fantastičnih trenutaka koji su savršeno odrađeni. Venom je savršen anti-heroj. Veoma je zanimljiv i jednostavno želio sam da saznam još više o njemu. Savršeno funkcioniše kao zlikovac, ali stvarno imam osjećaj da ni sami scenaristi nisu znali kako da ga predstave na velikom platnu. Na primjer, Deadpool je savršen prikaz da je moguće antiheroja predstaviti na odličan način. Napravljen je ogroman hype prije premijere, tako da imao sam ogromna očekivanja koja se nažalost na kraju nisu ispunila. Ali ipak nije bio toliko loš kao što su mnogi filmski kritičari pričali, tako da ja vam ga toplo preporučujem. Koliko ste ga gledali, baš me interesuje da li se vama dopao. Pišite u komentare.